cikilang-kilang cara nak siap sampai ninjin kan Cino. Aduh, marem kamu disunduk. Lah tunangan suden jadi. Ken Gus, apa madan gitu? Sel-selan, lemengah aja lemah ini. Apa madan gitu? Punya jangan lupa. Udah. Bagus. Oi, ujang tuh. Woi, Yeah. Main lu. Siap. apa orang anjing? Kemarin tadi tepuk semua nih. Saya tepuk di jalannya bercari talunyo sih. Apa talunyo? Buka. Sing tombong maksudnya. Tumben dua gitu. Biasa dua kan nih. Apa madan tombong? Jam makelu di luar Indonesia no. Apa tombong? Artinya sombong. Ini becikan bahasa Bali. Aja. Oh, sombong. Mari jangan lawan sih. Jangan mari mulai begini anjir. Keken. Memelan jadi ke Banjar nih. Pemergad bajakin ke Banjar. Nih malu. Nah hujan nih Banjar. Senawang udah adicang nih. Ini beci sebelah aja pesu bercari nang yahin. Nung yain. Lu yain jangan ya, hijau beli. Tuh di pekan liu ada. Munyi bener-bener kan ya nge. Indung yahin sengoyong-ngoyong ada namang. Wih, hujan lindung nih orang. Cina cang takon hujan di Banjar. Itu kan nggak kewan nih. Main di Banjar ada gae. Mai milu kan ke Banjar. Pangci tain tepuk di Banjar. Memelan. Ya. Hei, cang takon sebenarnya hujan di Banjar nih. Goreng Goreng lindung.